Setiap pagi, ayah bangun awal. Walaupun sibuk, ayah tak pernah lupa senyum pada kami. Setiap kali ayah pergi kerja, ayah pesan supaya kami belajar rajin. Ayah kerja di universiti, dia kata tugasnya ialah mengajar membimbing orang menjadi baik. Bila kami tanya, ayah kata dia suka tengok pelajarnya berjaya, sebab itu hadiah paling bermakna. Bila ayah balik, kami akan tunggu di pintu. Saat itu, rumah kami jadi paling bahagia. Ayah selalu berpesan bahawa belajar bukan hanya untuk pandai, tetapi untuk menjadi orang yang berguna. Ayah selalu kata, masa bersama keluarga itu masa yang paling mahal dalam hidup. Setiap malam, ayah ajar kami berdoa supaya jadi anak yang baik. Bagi orang lain, ayah mungkin seorang pensyarah. Tapi bagi kami, ayah ialah inspirasi hidup kami.